Reka nze nkubwire inkuru n'amakuru ari kumvikana aho umuganga yasanze abakobwa barega umwana na se kubasambanya, basanze abo bakobwa ari amasugi. Ndaza kubwira andi makuru yumvikanye mu karere ka Kayonza, aho umusore uri mu kigero cy'imyaka 40 mu murenge wa Rukara wari umaze iminsi yaraburiwe irengero, bamusanze mu mugozi w'ishuka yamaze kwitaba Imana, bikekwa ko yaba yariyahuye. Umuganga yasanze abakobwa barega umwana na se kubasambanya ari amasugi. Muzehe Claver umwe mu bana yavuze ko yamwanduje virusi itera sida. Uyu Claver yavuze ko nta virusi itera sida arwaye ndetse ari ukubeshya, kandi kikaba ari ikinyoma cyateguwe gusa kitari buze kubahira. Umwana na se baregwa gusambanya abana b'abakobwa babiri barasaba ko bafungurwa kuko umuganga yakoze raporo ivuga ko abana ari amasugi. Imbere y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko, Muzehe Claver w'umudugudu wa Gasenyeri mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ndetse mu karere ka Nyanza mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, yambaye amataratara, imyambaro isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda n'inkweto z'umukara. Naho umuhungu we Tuyishime we yari yambaye imyambaro isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda na bodaboda z'umweru. Bariho baburana ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, aho urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwemeje ko bafungwa by'agateganyo. Ijambo ryabanje guhabwa Muzehe Claver ati murakoze nyakubahwa perezidante w'iburanisha, iyo umuntu yasambanye n'undi bapima DNA, nge ndi muri RIB nasabye ko bampima, mbisaba mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana, kandi n'ubu ndacyabisaba nzapimwe barebe ko hari aho muriye na bariya bana, kuko nge ntitwasambanye. Tuyishime nawe yunze mu ryasi ati nta cyaha atakoze. Maître Mpayimana Jean Paul wunganira abaregwa yafashe umwanya munini avuga ko umusaza nk'uyu uri mu kigero cy'imyaka 70 atarushanwa n'umusore w'imyaka 25 kugeraho basimburana ku bana b'abakobwa babasambanya, kandi undi areba, kuko ubushinjacyaha buvuga ko bari mu cyumba kimwe. Yagize ati ibyo ni amahano, ntibishoboka. Maître Mpayimana Jean Paul agaruka kuri raporo y'umuganga. Yavuze ko muganga usanzwe akora ibitaro bya Nyanza yemeje ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko abana basambanyijwe. Umwana umwe yavugaga ko yibeshyaga akanga ko basambana bamukubitaga, ariko muganga yemeje ko uyu mwana nta gisebe cyari kiri ku mubiri we. Muganga kandi muri raporo ye Maître Mpayimana Jean Paul yemeje ko abafashe ibizamini byose asanga aba bana nta ndwara n'imwe bafite, nk'uko bavugaga ngo uyu musaza yaba yarabateye sida. Maître Mpayimana Jean Paul ati basabye ko muganga afata vaginal swabs z'abana, ariko ntiyazifashe kuko abana nta matembabuzi bari bafite. Maître Mpayimana Jean Paul ati tekereza nyakubahwa perezida w'iburanisha, aba bana bavuga ko Muzehe Claver yabacuruzaga ku buryo bashoboraga no kuryamana n'abagabo 8 umunsi umwe, ariko muganga yagaragaje ko abana ari amasugi. Umuntu avuga ko yasambanyijwe gute kandi akiri isugi? Maître Mpayimana Jean Paul yasoje avuga ko akagambane katazacika mu isi, ariko abari imbere y'urukiko bakeneye ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuze ko abana basobanuye neza ibyababayeho, ko bahohotewe na Claver wari warabahaye akazi maze anabashira mu nzu arabacumbikira, ndetse Claver n'umuhungu we bakajya babasambanya uko bwije n'uko bukeye. Umushinjacyaha Claver yari afiteho uburenganzira bwose. Raporo ya muganga ubushinjacyaha yari yirinze kuyivugaho byinshi, cyakora yemeza ko muganga yemeje ko yabonye akarangabusugi karatobotse. Ubushinjacyaha yagize ati akarangabusugi karatoboka, hari icyagatoboye, ko umwunganizi wabo twumva ibintu kimwe atarokwiye kwihandagaza ngo avuge ko abana bari amasugi. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yakomeje avuga ko vaginal swabs zagombaga gufatwa, ariko uriya muganga ari uburenganzira bwe, ariko zafashwe
zafashwe zitegerejwe koherezwa mu kigo cy'igihugu gipima ibimenyetso bya gihanga RFL, bityo n'abaregwa bazapimwa noneho iperereza rikomeze. Ubushinjacyaha bugasaba ko Muzehe Claver n'umuhungu we bakomeza gufungwa by'agateganyo. Maître Mpayimana Jean Paul yongeyeho gufata ijambo abwiye urukiko ko ubushinjacyaha kuba hari ibyo bumva kimwe nta bindi bitari amategeko, ariko ko abakoze ubushakashatsi babona akarangabusugi kuba karatobotse nta kigaragaza ko katowe n'igitsina gabo, kandi kuba Muzehe Claver yabahaye akazi atari cyo kiburanwa, kandi ko yabahaye akazi ko gucuruza amandazi ari uburenganzira cyangwa se ari ubugiraneza yabagiriye. Muzehe Jean Paul avuga ko nta wundi muganga azaza kuvuguruza ibyo muganga wa mbere yatangaje, kuko banashingiyeho, maze Claver n'umuhungu we Tuyishime dosiye ubushinjacyaha buregera mu mizi. Maître Mpayimana Jean Paul kandi yavuze ko umwe mu bana bavuga ko yasambanyijwe yavuze ko ubwe yabajije impamvu Muzehe Claver yabanduje sida, maze Muzehe Claver we akamusubiza ko atari we wayibanduje, kandi Muzehe Claver ari imbere yanyu ari muzima nta sida arwaye. Ndetse abari imbere y'urukiko mu majwi bumvikanye bagira bati ariko se ibi si bisobanura ko barumva bitumvikana. Muzehe Claver n'umuhungu we Tuyishime baregwa gusambanya abana babiri, umwe imyaka 13 n'imyaka 17, babasimburanaho, niko bari kuvuga ko urubanza ruzongera gusubukurwa mu Ukuboza 2025.